Kenyam Kanastin Barashame Bajaling. Biakamal Ka Nur Online TV. Mnoko jano bleri tin kontin nonka katong 99 mgor jano bekaling nishyang. Ku subscribe ka jan channel me. Kanywa ka baka natin koken tin kwashika channel me. And there banning a jan guasame. Amalan chawla wish ka Maiwut. Shala no rush malame shawlat chachup ka gude. And wale shanga jandang rawi baro ka pairo ron kina daro di jandang rawi ngwan. Gor no jin bitin yak nasan koken. Ka gor bah no jin bijin ram kel ka nasan kontin baja gor gwasnetin kontin lat ko rodi ate nuare. Bana shure ler ka bandan en ban link jan gwasame. Chirgamen shalinga tende shalan no shimal en chawlat re wish ka Maiwut chato kamal. Shala den go shinaz di alte shi wan wini shikalo re shi ni ken kamal en malan shawla re wish ka Maiwut chilo nen tungwan chete salong ko shamat midi tinong kam nene tindong shirande je kanaram do dien mi shikadak pinka gwasma ba re ga jak human re nuari di altin kontila nuari kan nuari di alwi mon teslo din long ba kadin content shawla re wish ka Maiwut mama ni konti na kamal shol kan konel ko dera mal dera jatu wano re wish nuare kelio ni tung wan long re wish wini chilo din jate salong tish ka paleka kam nuare karodian kalar kan teslo idin ler kan konel ko shaka boss re mal ka manana shawla re wi ka Maiwut kwar dialan kontin la kwar Maiwut kan long shuk kan kwar nuare dialan kontin to win ten go tin chore mal kan mo chilo din jate salong ko sha malam mo sha jawlare wi ka Maiwut na me agenda na de kono ling bana rointin ko kentin shawlare wi ni ka Maiwut ka ki mal ka men gor ke de bereida kan mal de ben kam no ka rodien bana je link kel ka gwasen be bu konin kono shawdulen wi ni bana ga chulinga gwa ajen gwas dana de le rande pektin gor no jin bi nyo ka nasin ko ken biata kamal bye bye